Gdje je problem? U faci. U tom problem. Tako da ako ćeš uletiti trebi nekoj maloj, onda moraš pripaziti na facu, kužiš. To je problem. Tako da uopće ne možeš razmišljati o drugom. Da. Nego nafataš se trebi i udariš po njima. Podaš se, brate. Ja bre lično nemam nikakav pristup ženi, ne moram bre o tome da brinem. Ima bre otac koji, ja se ubijam od ćevapa bureka, jedem kod kuće, gledam televizor, razumiješ, ležim bez veze, a otac dovede neku ženu i ja je onda uzmem, nakon 3-4 godine mi se upoznamo i tako to krene. Prema tome ja ne moram da brinem i nemam pristup jer otac to rješava opet. Gocin Klein kaže da fata žemskine najmasniju moguću hranu, onu masnu. Pa koliko čoč? Gocin Klein kaže one potrebu za odojkom gotovo svaki dan imaju. A pa koka? Odojka pečeno kaže. Pa čoča? Janjetine masne, ono polizat mast, ono istavlja. Pa koka čoča? Ma nema nego masna hrana, krvavice sa zeljem. Herr Ivic, was ist los? Wie important with women? Ja, Weiber, Frauen, Mädels, das ist alles sehr wichtig, aber man muss einfach aufpassen, wenn es soweit kommt, gar nichts unterschreiben, gell? Da gar nichts unterschreiben, das ist wichtig, sehr. Bubica moja pikulica, moja mala sunce, moje slatko, jesi se ti meni pripremila da... ono crveno obuci, pusti ploču i malo baci ono džemper na lampu, znaš kako ja, dobro, doviđenja. Joj, kad se čepam. Recite, vi slovite kao veliki ženskar. Da. A šta ako te žene jedan put budu shvatile da ih je više, a ako budu... Ne budu. Ok, treba se upucati ženski cine. One vole kad si papak, ono, kojiš moraš molit, žicat, klečat pred njom, opet žicat, visit pod prozorom, molit, plakat, žicat ju, stalno, ono, žicat, molit. Čuješ? Recimo, šta čovjek treba napraviti da uvati žensku? Pa šta? Pa, gledajte, u ženu treba uvijek prvo politički profilirati. Dakle, ja prvo što napravim, ja nju recimo navabim, učlanim je u HSLS. I onda kad je učlanim, onda normalno puštam joj svoje govore, puštam ploče, Elvisa Prislija, ne znam, neke zgodne ploče. I onda kad treba, pustim plin iz boce i onda ona omami se, pa onda kaže da.